Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bibin cho. Tinatet venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Sorry. Oh, doc. Yes, and you doc. I want to know your thing. Who knows why she I've said to Anton Yama, no, say the young kukru. So your stomach was said the young heartburn, so I become a damn crying. Meaning, said if you are forcing I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tumac. I'm my free. Tinatet Malake, Eyama Ubia Wenya malaria fever, and a Tinatet Tomac mixture, Eyama Ubia Wenya indigestion. Yen Shishomo Wanya malaria and sign a wafa edry. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Babano, munye ready. The full details ni nyina abebrem. Me no mumie no nyina na ye adwuma. E wo nje TV ntimi de ekone de ba mesrew. Sandy, oye media person obi asem ba otimi betena se ka bi. Enti wonye ready sese nyame ayado no no ankasa de ne de aba we kura de nye obi na de ba yo ye ne nim but ya meka. So no ankasa pia ba bonten no abeka de a onye ready se bi obi abeka bia no obesom wa akoma pam because nye obi na ka cha ne se wo meka. Mimi ni misa wuku na aduane afirifie bro 1 month kra ni enso se obi ameka yo wona sesi ano ame wo no aba bonten no abeka nti mu amwa ha na munnim asem no mu no ye start ni ye kire nsem no mu a he na mu ama ameka nkwase asem because ono sande no obi de ba o ka bi gan wa fa no mamu pa wa bre de mum de meka kire na ne se wonto no bo no oni di no wona anhwe obekasa akoka de ye nka no ndo onya ma ye ba beka nsem ni nyina wai ye ba be kire kase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no megina so de atumi maam wo ha nyina ne menuanom ne me namfofo am wo ha nyina metumofo de dikan no mo amoma abusua pressure epiapia mo na wanyi kwaware no montwe mo humfiri mo momfa futuo emfiri my birthday ko kase sabi obi anim guase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no ko kase sabi obi anim guase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no megina so de atumi maam wo ha nyina ne menuanom ne me namfofo am wo ha nyina metumofo de dikan no mo amoma abusua pressure epiapia mo na wanyi kwaware no montwe mo humfiri mo momfa futuo emfiri we mu ena afi so no mo so amone mo krafo kokohia wo be ma ho mo krahye na dane ntokwa na ma ye madwen semme mesi me bo meba aboso age be ma na ma oba na me kra na hu semme me den chen no momfa ntu mo hofo Monsu amutimi ejina so kasa me de mi wosika ntimi de sika beje bema anase bia mennam kwati kwan bi so se bia meye adura na beye bibi de ache bema bi no awade ye no afiri me kura bi nsem no munyina momfa de asi no emfa ntu mo hofo me mintumi nyina so nkasa bia Sandy ko ye adura na wo ko ye bibi but metimi akasa bia Sandy de sika na je boy no because boy na me ne ye adwuma ne minim no ono ni sika enkwa agro Uyo oba na se wuwu ni sika sa boy no ono ni sika enkwa agro oba bi obedeti no wumum na obetwia enti sa sister Lizina wo kana na wo kasa oye ma mpani no ono no okuta mafo so na sister ni letwia ma boy no oba ye na wunim ni nyina sa wo se wunim se Annabel ene kwaku na omo twempena eye de na 2019 Miss Golden Stool mo call finals na mo kokon ye ma aduabo nyina akọba mu na sa mo koburu sa nuane ne sa ntokwa na chi na wo ba back to Accra na wo ba adwuma mu no asembe na wo begina Angel TV premises wo kan ye sa wo ya ibeni
Obejina Angel TV premises wakaye. Sa wo ya ibeni. Enti de esi no wo be ware boy no amage na musa wo den chen. Me san bi sa obiam sandi. Usika sem te sen. Ebia na se esi a usika sem asai. Because o shase na wo di sika hye boy no. Mo wedding nyina no metime si sudua kasa wo na wo bo ho ka kese. Se sika no mo de 100 million na ye wedding na wo de ye 90 million. Ne de wo me 10 million pe. Ne de ye 10 million pe 1% pe. Wo de ye 99. Eni ntina numba bo no nwom bi se odo ene de ne ho akodim. Enti wan wo se sun ni bebrebe a ekoba nyina no. Boy ne mekasa you because wo ena na wo pe. Ena wo do pe kogye. Ena wo do pe bo a wade no ho ka. Ena ye ware wo because now power de. Ebi ana sesi ade oye ye na tinani so. Ebi nso ana sesi ana wo sika sam nye. Enti no anya oba afoforo a wotete mani die. Ena wadwane akohye no ho. Annabel onu ukuru ni hwiye. Ukuna akopacho Annabel wa mpene. Enti Sandy, emfa wani nkosi Annabel so metoto mane ne se no aye den girl no wa movie on. Onu ukunu ni ho. Ebia oba afoforo na age ukunu because ukunu opede ede. Ebia na osika sema sei. Enti transna analyze no ma no de ekono. Sese na hwe ebia na bibi nkoye wo ba bia na start ye ni ye na ebia na obeba. Bi nso a o ma bi se de minim no. Ebia o ma bi. Abusia madika ya kase sebi obi ani aba no. Munye ready. The full details ni nyina abebre mo. Me ni omumienu nyina na ye adwuma. E wo Angel TV ntimi nim de ekone de ba mesrew. Sandy oye media person obi asem ba otimi betena se ka bi. Enti wonye ready sese nyame ayado no no ankasa de ne de aba we kura de nye obi na de ba yo ye ne nim but ya meka. So no ankasa pia ba bonten no abeka de a onye ready se bi obi abeka bia no obesom wa akoma pam because nye obi na ka cha ne se wo meka. Mimi ni misa wuku na duane afirifi e boro 1 month kra ni enso se obi ameka yo wona sesi ano ame wo no aba bonten no abeka nti mo amwa ha na munnim asem no mu no ye start ni ye kire nsem no mu a he na mo ama ameka nkwase asem because ono Sunday no obi de ba o ka bi gan wa fa no mamu pa wa bre de mom de meka kire na ne se wonto no bo no oni di no wona anhwe obekasa akoka de ye nka no ndo onya ma ye ba be kansem ni nyina wai ye ba be kire kase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no megina so de atumi maam wo ha nyina ni menuanom na me namfofo am wo ha nyina betumofo ye dikan no mo amoma abusua pressure epiapia mo na wanyi kwaware no montwe mo humfiri mo momfa futuo emfiri My birthday. ko yakase sebi obi anim guase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no ko yakase sebi obi anim guase enye manije Sandy ni kuna wade ensem no megina so de atumi maam wo ha nyina ne menuanom na me namfofo am wo ha nyina betumofo ye dikan no mo amoma abusua pressure epiapia mo na wanyi kwaware no montwe mo humfiri mo momfa futuo emfiri we mu ena afi so no mo so amone mo krafo kokohia wo be ma ho mo krahye na dane ntokwa na ma ye madwen semme mesi me bo me ba aboso age be ma na ma oba na me kra na hu semme me den chen no momfa ntu mo hofo Monso amutimi ejina so kasa me de mi wosika ntimi de sika beje bema anase bia mennam kwati kwan bi so se bia meye adura na beye bibidi ache bema bi no awade ye no afiri me kura bi nsam no munyina momfa de asi no emfa ntu mo hofo me ntimi nyina so nkasa bia Sandy ko ye adura na wo ko ye bibi but metimi akasa bia Sandy de sika ena je boy no because boy na me ne ye adwuma ne minim no ono ni sika enkwa agro Uyo oba na se wuwu ni sika sa boy no ono ni sika enkwa agro oba bi obedeti no wumum na obechia enti sa sister Lizina wo kana na wo kasa oye ma mpani no ono no okuta mafo so na sister ni etua ma boy no oba ye na wunim ni nyina sa wo se wunim se Annabel ene kwaku na omo twempena eye de na 2019 Miss Golden Stool mo call finals na mo kokon ye ma aduabo nyina akọba mu na sa mo koburu sa nuane ne sa ntokwa na chi na wo ba back to Accra na wo ba adwuma mu no asembe na wo begina Angel TV premises wo kaaye sa wo ya ibeni wo begina Angel TV premises wo kaaye sa wo ya ibeni enti de esi no wo ba ware boy no amage na musa wo den chen me san bisa obiam Sandy usika sem te sen ebia na se sia usika sem asai because o shase na wo di sika hyehyɛ boy no mo wedding nyina no metime si sudua kasa wo na wo bɔ ho ka kese se sika no mo de 100 million na ye wedding na wo de ye 90 million ne de wo me 10 million pe ne de ye 10 million pe 1% pe wo de ye 99
ene ntina no babo no nwom bi se odo ene de ne ho akodim enti wan se sun ni bebrebe a ekoba nyina no boy ne mekasa you because wo ena na wo pe ena wo do pe kogye ena wo do pe bo awade no ho ka ene ye ware wo because na wo pa awade ebi ana se si ade oye ye na tinani so ebi nso ana se si ana wo sika sam nye enti no wanya oba afofra a wotete mani die ene wadwane akohye no ho Annabel onu ukunu ni hyiye ukunu akopa chew Annabel wa mpene enti Sandy emfa wani nkosi Annabel so metoto mane ne se no waye den girl no wa movie on onu ukunu ni ho ebia oba afofro na age ukunu because ukunu opede ede ebia na osika sema sei enti transna analyze no ma no de ekono sese na hwe ebia na bibi nkoye wo ba bia na start ye ni ye na ebia na obeba bi nso a o ma bi se de minim no ebia o ma bi Abusia madika ya kase sabi obi ani Ema yesumo yesuma merade enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de ya fo enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na unhu Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani. Tinatet Hayan Herbal Capsule. Edroyin tina perwate semi. Me ready a mention glasses. Obroni besi. See clear. no crow. Tinatet Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edroyu pebi atwa. For Tinatet Herbal Shop. Hey, now what? Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Edroyi FDA ahwehwem agye atum se eje. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sa wadi no ya mabobo so nyina. Enu ne yade ahye Tinatet 230 herbal mu. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Enu ane sa wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Tinatet 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me 230. So I will what feeling? How down me back? Tinatet 230 herbal. Yeah! Tinatet 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche.